Ngayong buntag, mga binati o minahal kong matalunan. Welcome to my channel, welcome to my channel. Kung uwan kong guys, ito was pang guys. Yan yung ibalik guys. Oo. Salamat tayo. Yeah. Uy, nagkuhan man dahil ka. Pasensya. Okay lang. Okay guys. Channel. Nagwa pa dyan. Ano? Ano yung biniin? Sir. Yan. Kapit na mo. Uy, kalamay ka to. Oh.